хеҷбек бордуи азиз ҳолати беҳтаринаш соли 1997 мотори 1.6 простои бензини холӣ свети бришампан мошинча краска талаб нест бо диққат як тамошош кинен ана балнош навай дискои простои калпак ҳуҷҷат дошта кака ҳуҷҷат надора синима тайёраи ҳуҷҷати солна надошта ёкем бордуи азиз 42 000 сомон мошина мегӯям бо муомила дора пол як гирдиш чарх мезанам тамошош кинен чӣ дора мошин ҳолати балонош марамат бордуи азиз чашкош сиди салон дарои пеши электропакет регировка боковой коробкаш механика кондиционердор кондиционериш кор намекарда 182 000 пробег люкан дора апеш хулас дигар тайёр фақат ҳуҷҷат надора тамом алишда чӣ хел яка пули нақда номерои телефон чанда пули нақд камтар аз онуш метиён ҳалиш намешава номеро тамоя 905 105 05 05 06 номеро якара зер навордам марамат каси хардора 42 000 бо муомила дорад Toyota Rumion бардрои ҷон соли 2011 2011 мотор 1.5 кам расход 6 литр 6.5 литр максимум расход дорад дар 100 км ана дискои престиж болнои нав бо диққат тамошош кин 85 000 сомон бо муомила дорад оли растамош кашидаги нест касе ки мехараш дар номи авай растамошка карда метавон ҳозир як салони мошина нишон дем салон сиёҳ дарои қафо электропакет марамат салон чор дарош электропакет блокировкаи даро коробкаш автомат ана климаконтрол старт стоп номеро телефона тамия 920 20 99 марамат каси хардора бо диққат ҳамаша бардора аҳамиятен 85 000 бо муомила дора хай вагонай мақсад гаштагӣ несте ки задагӣ бошад шхалақ бошад не ки вагонай хела гуфти гапо мегири ай мекунӣ ба камиш як сол берем ай мекунӣ номеро якара зер наворда мемонам лайкоро обязательно бизанем меҳмон бошем подписатсия кунем аз таҷикараман бардои азиз соли 2003 мотори 1.6 бензини холӣ дискои заводскои болнои нав чанд сум гуфти мошинака 65 000 бо муомила алишда чӣ хеле варианту алиш ҳамдай бардои азиз як бо диққат тамошош кунем баъзе ҷош мелчи сарапина дора бардои азиз ҳуҷҷат дора то августа ҳуҷҷат дошта августа лабашка ҳозир як камера сёнка кунем дарои қафо ручной марамат салон кондиционер кор мекунад
дарои пеш электропакет механика коробкаш кондиционер хай кор мекай мультирул 331 000 пробег хадаои мотор коробка чхела номерои телефон чанд аст 91 430 номеро кара зер наорда мемуно ана ай 65 люфтия бо муомила дура вариант алишани ҳаста ҳам номеро да WhatsApp дори ҳаст раҷи хеҷбек бордои азиз ёфтем соли 2001 мотор инжектор бензини холӣ 1 сол танировкаи қафо 1 сол ҳуҷҷати солона балнош бордои азиз 70% дискои заводской селексион транзит тайёр бордои азиз мошинча краска талаб нест пол ягирд шарх мезанам тамошош кинен мошина 58 000 мегам 58 000 сомон бо савдо дорад бо муомила дошта хай тамошош кинен шербачако нархи қимат нагуфтиям арзон аз як салонша нишонтем чӣ дора ин мошин таърифи мо дарои қафош ручной марамат салон дарои пешаш электропакет регировка боковой коробкаш механика заводской мактофон мультирул кондиционерша мепурсем кор мекунем ё не пробегиш 119 000 кондиционер кор мекуна кондиционериш кор мекада фаҳмо значит тайёра кузов чӣ хела мақсад ки тоза задагӣ чанд қа мегарди бензин боша 7-8 литр дар 100 км аз худ дорам ёки борза аз мотор штаги тоза каси хардва ҳар як чиза аҳамият таина фартука пломбои заводскойша аҳамият таин дестем борза азиз хай тайёра номеро чанд буда ка 939 26 50 26 бозор ягон чӣ ка 51 кардан надош значит 58 муомила дорам фаҳмо алишда чӣ хели пули нақдан марамат бордоязи каси хардора занг зане 58 бо муомила дорам лайка назаду шербача ҳатман лайка бзан меҳмон бошӣ подписатсия филдер ёфтем бордои азиз ана соли 2013 11 моҳагӣ нигоҳ кунем бордои азиз объёмаш 1,5 май ана гибрид 5-6 литр дар 100 км расход дорад дискои престиж болнои нав сафеди трехкомпонент СК бо диққат тамошош кунед 110 000 сомон мошина мегӯям бо муомила дорад мошин расхамӯш кашидагие бордои азиз ира кай оварди акаҷон я моҳ шид заводской задни камера дорам аз як салонша шумо нишонтем салон сиёҳ буда бордои азиз дарои қафош электропакет марамат салон ана клима контрол коробкаш автомат бордои азиз мультирул монитор як капоча мекшо яка ёк хай бё буфурӯш мушоткошо уста як капоча бар ёки бордои аз мотор штаги тоза бо диққат каси хардора аҳамият ҳар як детала мошин мақсад задагӣ надора номерои телефон чанд дакаҷон 94 75 41 вариантҳои алишда чӣ хел яка пули нақда 110 бо муомила аз тамош кашидагӣ ҳуҷҷати солона танировка надорад значит марамат бордои азиз номеро акара зер наворда менум каси хардора 110 бо муомила дорад
Zefira B бардураи азиз, ана солиш 2006. Моториш 1.8. 1.8 бензини холӣ. Ана бо диққат тамошош кунед, арзон мега срочни фурӯши. 70000 сомон 1.8 бензини холӣ, дискои заводской, балнои нав. Мошини 1 сола танировкаи қафо дора, ана 8 моҳ уҷрати солона. Ана свети блур бардураи азиз, мордои нав. Ягон ҷош мақсад краска талаб нестай. Лабои ана кабуча. Ҳол я бардураи азиз, бо диққат тамошош кунед. Маҳкама чи? Даро шави кака? Марамат бардураи азиз, салон. Дарои пешиш электропакет, регулировка боковой. 7 одамай бардураи азиз. Ана коробкаш механика, кондиционериш кор мекунад, мультирул, 246000 пробег, мониторчаш. Хулас гап мошин тайёр ай, срочни фурӯши бардураи азиз. Тонировка, уҷат, туҷат ҳамаш тайёр ай. Ана нигоҳ кунед бардураи азиз. номеро кара зери навордаёнум, илтимос вақтҳои муайян да занг занед. Ай соатҳои 10 усу занг назанед, мардума мақсад ки нороҳат накунед. Ана хай номеро ка зер навордаастай, лайка бизанед шербачако, меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед. Лекс ёфтем бардураи азиз, ана солиш 2006 GS. Авио моториш 2.5 6 цилиндра. Бо диққат тамошош кунед, ана 4 ведеш нест, мақсад 2 ведеш ай, задни привод, саб сафед, мошинча краска талаб нест, дискои заводской, балнош 80%. Ҳуҷҷат солна дора ака? Надора, транзит ай мошин. Ҳайчот бурвардаги тайёр хулоса. Бензини холӣ ба? Чанд қарасхо дораи? Дриша 12 та, берунай шаҳр 8 та. Берунай шаҳр 8 литр, дришада 12 литр. Ана нигоҳ ка мотор коробкаш хела зурай. Чанд сум гуфте сайра? 88 мега. 88 бо муомила. Алишта чи хела ка мақсад ягон машини арзон ата. Варианти чиша нигоҳ мекунем. Вариантора мебини. Хай мерим дальше бардураи азиз. Як полни гирдиш чап мезанам, тамошош кунем бардураи азиз. Датчикои партроник. Ана отпечатка бардураи азиз. Дарои қафош электропакет, кожни салон. Салонро як бор тамошо кунем бардураи азиз. Салониш тоза. Люк бардураи азиз. Музикаша пас кунем. Ана 4 дариш электропакет. Лифт. Коробкаш автомат, обогрев сидений, охлаждение сидений. Хай мультирулш кор мекарда ина, монитор, климаконтрол, старт-стоп. Марамат бардураи азиз, мотор 6 цилиндра. Пуш акаҷон. Кузов чи хела акаҷон? Нозада я. Номерои телефон тагиб зака. 917 22 26 44. WhatsApp дорем номерода. Номеро акара зер навордам, каси хайр дорем, марамат занг занед. Ай 80 чанд? Муомила 88 бо муомила. Hyundai Elantra бардураи азиз. Ана солиш 2013. Моториш 1.8 бензини холӣ. 8 литр дар 100 км мошин аз ход дорад. Дискои заводской, балнои 70% бардураи азиз. Чанд қай иҷозат таксида дора уҷат? 4 моҳ шид кор дар омада. Значит 5 сола мегири ё ки 10 сола чи хеле? То 2028 та. Ҳозираш да 4 да кор кардиста. Ана бардураи азиз, бо диққат тамошош кунед. Чанд сум гуфти акаира? 97000 вагона.
بسیار علامت زدگان طریق فوش الکتروپاکت مرمت سالن کنسانه را مجوش کار میکنه 4 درش الکتروپاکت блокировка даро ана коробкаш автомат да багриф сидени мультирул климат ҳама наврутош кор мекуна камега капочек инеҷада би сарсманш марамат борду азиз мотораш пушиш бензини холӣ буда оста пушиш фирдавсшов акадам фирдавсшов тағоҷон номраи телефон тагабза 976 60 бахши чанд сум гуфтишака 97000 ира 4 моҳ пеш ай вагон гирифтаган номера кара зер навурдам каси хайрдора 97 бо муомила дора алишта чӣ хел ягон мошин пули нақ фақадан бардори азиз хундай ана серви солаш 2008 гуфти солаш 2008 мотораш 2.4 газ дошт газ евро 4 ана газ бензин газ евро 4 дискои заводской балной нав 1 сол ҳуҷҷати солона ёки 10 моҳ 1 сол ҳуҷҷати солона 120000 сомон бо муомила дорам пол як гирдиш чарх мезанам тамошош кунен дар қафо электропакет марамат салон панорама 4 дарш бордоязи электропакет блокировка трезо ана мультирул коробкаш автомат монитор андроид кондиционериш кор мекуна кондиционериш 100%. Фаҳмо и кай омад даромадӣ 4 моҳ шуда омад 4 моҳ шид ай капоча бардор бе амаҷон марамат борду азиз мотор 2.4 мегарда газ қати 75 та 80 та тамо пуша номраи телефон чанда 94 31 76 72 а 120 бо муомила дорам алиш мешава не алиш ҳам мешава пули нақ фақат